cek sekejap pada Rabu wah ngening arisan boleh pas beba guru semin bunga boleh pas bini bah ngocak yuk kita syukuri yuk dari rumah tedung beba pola ni beba si asal tak yampar rubah yampar alhamdulillah bah tedung beba kelakun bah minta kerek lah masuk angin biar ingat bade cerita bade kasus kelebunan ningi jebe kak dinto bah kuburan suruh ale kanjet mon kelebunan dia je kan mon kalah bah mok ngamuk jadi bah buneng bah cak gua dengan bah tepai dinna dia ini kaki bada kuburan bah yalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sepajan kaulah hormati para alim ulama, para masyayikh, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sepajan kaulah hormati Tretan Abdus Salam minangka sahibu hadhil hajah sahibil bait. Sepajan kaulah hormati Ketua Jamiyatul Hadra Al-Halim sesamangken ampon memasuki usia ke-6 tersajana barokah semolja seteja para ibu-ibu muslimat teti karena sehadir muslimat gula laki-laki al-mukarramah lapara teti reng bini kau le singkat saos suasana panas teng nyoroteng para Rabu mangken ni keintina beni milad tapi molot lagi jadi intina acara mangken gak dinto peringatan maulid Nabi yang pongak tidak keperingatan maulid Nabi malai sajan barokah Jamiyatul Hadra Al-Halim pas mabada milad ke-6 kula sekut negur kula ampon terlokaleh ribari negur bada acara yang pongaki kamolot keng pas ngampong isabak tas-tas peringatan tasyakuran titik sekaligus maulid Nabi lopot nih maulid Nabi sekaligus tasyakuran anapa polana cek saking atada dzikra maulidin Nabi cek saking atada maulid Nabi sebedana alam tak kira beda ini butuh kipas empon nikah pun lah kipas lebat yang gunjet suasana na panas mungkin panas peton sateng nyorotang logikanya bagaimana ngaki Isra Mi'raj tak kira beda pun tak ada bulan mau paham Lailatul Qadar tak kira beda pun tak ada bulan mau gula tanya ke sampeyan mon bada malam nuzulil Quran torona Al-Quran saya toroni Nabi Muhammad saya toroni Nabi Muhammad mon Nabi Muhammad tak ada torona ke siapa toron ke pian toron ke gaula tak bisa dan tak kira mampu biar unik Quran ke intomon ipatoron ke gunung
itu akan hancur berantakan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran itu aku turunkan ke atas gunung, patoron ayat ini, patoron ke Nabi Muhammad, patoron ke gunung, la ra'aitahu, maka niscaya kamu akan mendapati gunung itu khasyian, tunduk ngetek sini kan, mutasaddian, hancur lebur, min khasyatillah, takut kepada Allah. Tapi jak ring toron ke Nabi Muhammad, alhamdulillah selamat saya toronin. Keng mangken ring tobungan sing idingakin kun lebur ke suarana saya maca. Bener? Mun bada orang yang maca Quran pah nyaman pah ngoca, ring dimer. Siapa sama cor? Suarana jak lebur ya. Esena tak tahu je. Keng make tak tahu guluban sambian maca Quran pakun ikencer sahuruf ikencer sawolo pakun. Abu mon bagu leban sambian maca Quran mon tak ngerti pasti ikencer para Arabu lah kini ke musibah. Ada kencer nasakan deh. Pada ben bajang para Arabu. Orang apa bajang gak dito mon tak hosok tak kencer apa musibah dak se kencer sekali. Gak mah berdeng apa bajang hosok mangke. Kelakuan je pon mun tak ikhlas dak guna nasakan deh. Apa ada karena nasakan deh. Gak mah mangken nemu ikhlas malara. Mayu oncengan je beri apa? Bener. Pada baca beri apa? Las ikhlasan, ringan, sambian lejak beri berkat, lejak beri aing, lejak beri napa gula pada gia. Paling gula bah ngoca tak langkong jak gunceng boleh. Bener? Malah aratnya ikhlas bagian. Malah embian genjerne gama makin. Genjerne sambian mabunga Abdul Salam. Gula ni ke genjerna mabunga Abdul Salam. Gula pakalar ikhlas tak ikhlas kan mabunga Abdul Salam wis mare. Masa nikah Abdul Salam ni ke susah mulai kelihatan kau tak rampong. Bak rampong hari ya muslimatan. Ke muslim hadir bong ada gula. Ngada jangan sengoncang gulung setengah dua enjan si acara mah. Kol dua kita asolawat. Ngada gula Abdul Salam bunga mulai gula Abdul Salam bunga kenapa? Karena orang ngarampong gula hadir mapunga tuan rumah mapunga atena orang gak dito gencuran secek raja namarin iman. Alhamdulillah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hatinya orang yang beriman, itu adalah pekerjaan yang paling afdol setelah beriman kepada Allah. Makanya yuk sambian mau benereng kerepotan nolongi, bener? Jak nolongi. Mau nolong ampon yuk dosa. Bedereng ngegek mantan maka bin anaan ambian ya tore saya nolongi korja nolong. Karena ampo bedereng tatolong. Ampo bede cukup tatolong, bener? Dari pelak kai tolong aki. Dikal jalak pelak bayi nolongin kengja tolong. Paham? Paham. Lebangken ni ka bulan molot. Alhamdulillah ampun depak boleh dikra Maulidir Rasul. Akaton beri molot ni kak la koncengan ketobungan boleh gitu. Sambian juga sabane ka akaton beri ni kak la tetemu boleh ben muslim. Artinya berarti gula ben sambian sekut kailangan bektok. La tambah setahun la tua. Berarti lah asar ning la para adan. Mun la para adan mangrib berarti la para mati ya. Nggih. Aduh ngetek nih maki gula. Masya Allah kain terki paling nalancang umur barokana molot. Ben sambian seteja si hadir yuk malar muka paring nasihat. Derja poket penyakit gak mungkin paneka. Alhamdulillah tak ada saya maskeran. Hat sehat kapi. Alhamdulillah ada corona kanto engki. Terterus ada. Alhamdulillah. Posang make koronan poton mun makan. Enjan suruh jemur 15 menit ke 20 menit montoro tak siapa corona. Mun setia poton yuk. Poton make koronan ngetek setia katonon. Lagi? Pon kita bahas mangen. Gula bade telok.
telok poin saya pada pak kasampian malar muka terteti ilmu manfaat barokah. Sepertama jamiran menyong. Sepertama dan gula sarang para panjenengan semakin melihat fenomena kekinian sedimin tada makin beda. Gula tanya kampian yu sepo nih sepo saya tanya nih beda amun lambak majelis solawat beda ada beda majelis solawat beda ulang tahun ingat menikah amun lambak ada ya wis mari ini bahasa kenapa mak kau tuh dengan nikah. Senomor 2 bada alambak yo along bolong sekeluargaan bah perkumpulan silaturahim bani bada ada nibanian ada montelasan lebah mangkat dak nibanian adara iki karena adara jauh mau diberingatkan ya bi lapar bani kula enggak syakompol bani panika namong para kiai bani isbat dari peta-peta penyuanyar bani betet seneka mun lembak ada keng semakin bani bah banyak anapa polana karena makin banyak nak kana ngode tak tahu kenyamanan pan bila tanya aki siapa nyaman pan jong Pandurahman siapa nyaman Bundurahman siapa nama aslinya pada tak tahu berempat reta nepaan tahu tak ngerti iya make kun sepopo nepaan bah ngocak arwah reta nepa padahal sepopo nepa gina malaba mun lamba apal sampean karena makin ampon banyak enggak panikah pas kau tu diperkenalkan keluarga satu persatu sopaja pun apa sopaja kenal karena silaturrahim kak ditopakona Allah Ta'ala ada buning dalam Al-Quran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham takut tibin ke Allah dan takut tibin memutus silaturrahim kotu palebur silaturrahim keng mangken bararabu seyakoh taretana ban balana bila soki monta soki tayakoh make sapolo popo monsoki tang treta keng make sapopo mon misken pak ngoca harus sapopo nabaan iya masih iya ibu tak pati jelas yang gini oke ampon jak siapa nikah soki misken ampon bagian dari Allah gula pernah nerangakin ke muslimat nikah gula pernah nerangakin gula sekut kan lain lah pakun lari sing ngidingaki tahu aja tahu mana bos ya aing deh aing nikayu arta panika jaipon pada ben aing dharma aing nikah ngale dari sitong kenangan ke kenangan selain asalnya dari somper proses pada tilarutan penyegar cap badak mohon maaf nikah beni endos Eki benih iklan yang lekandung mereka ada iya aneh kan lengan le keputol aneh mana dengan le ke gelas ya ada biasa nih selen akhir kayak ngelah tak iya no maban gula tik nih isam dia mulai nih kan nang tenang nih kan ngale ke gelas sekecak akik dari gelas ngale ke colok gula sekecak akik dari colok gula turun dari mobil dikik gula kami aku ngelega jeding bener artinya apa ada etobungan nikah dunya epakoh selambak miskin makin soki selambak soki makin miskin beda tanda banyak tak banyak belum atora mangkan mompong di obeng pompong andi pese pompong andi dunya tore paburu ke Allah talpe akin dek keperjuangan insyaallah barokah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah tujukan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu itu untuk akhirat talpe akin pada masjid nyumbang
tidak makin sebu yuk tembak tak nyoba cut bur-lebur na anjir sebu tak kira bahal tok satu kemun satu sore kita corok sebu bada gunan ke musle bada napa gunan tembak tak nyoba biar ni ingat bada cerita bada kasus kelebunan ningi coba kak dinto bah kuburan suruh ale kanjet mon kelebunan dia jelas kan mon kalah bah mok ngamuk jadi bah buneng bah cak guang dengan apa tepai dinna dia ini kaki bada kuburan bah yal ternyata di dalam kuburan ni kapah bada kuburna orang berbini dan reng sumun bada orang kuburna bini yang reng kata bada orang kuburna reng bini kak dinto ampon kuburan laju kona karena patok na ampon tong potong rosak ampon ternyata kento sadian li ya bu kain kafan ni kaki anyar badan ni kenyi kain toki buto kolek anki seger talebat Allah di budina pas kompo ya dateng pada nyongok kapi nyongok jujun nyongok embanah pas pada nyiom makai mayit laju isiom pas sambi ke kuburan si anyar pas kuburaki betul kayak gitu pasti trending topik pada waktu itu pas viral jangan akan makan jadi trending topik anu arok mati aro padahal puluhan tahun do aro mak butor wa pas dia kain kafan aro ki buto orang ki genteng bipoi komboi ki isiom pas tanya ki apa amal arwah aro labu ajual tarnya kinja bah jual tarnya kapi laku deh kok mulai buto kok mon mati kok laku mulai selamat ajual tarnya kok ni kaki koma beni titik jaban suremban ki ajual tarnya bila depak ke pasar buk tarnyaan ni kamu tak paju tak isam bimole bagi kamu bagi muslim bagi orang itu padahal guntarnya jadi sambian mangocak padahal gun sebu pada tak temu ni ya junallah ya sabalau yang datang dari pasar tadi saya boleh cerita kari sebu bagi kau ni bukan raja yuk cak mun sebu mun kereng tadi raja satu sebu mun kering soki de arka andi Roma ring soki ngambil 400 juta ngambil 500 juta biasa berdasar ngambil 2M biasa mun kering miskin andi ukuran 5 kali 6 ngambil 40 juta lah pokok pasti dung waduanan ban selaki terasa dunia milik berdua Allah sana maka kita tak geluh onja sana maka kita ekole wakun le keneng ini dia kok tak kami isan kunyinggung ruang mondre kan mapan dia sana maka kita ekole en wakun keneng ini nyaman bukan roh aba tambah modal tak lemare ku laku ngene ngaresan wah kuat mele semin ekole en bunga boleh cak sekejap pada Rabu wah ngene ngaresan boleh pas baba guru semin bunga boleh pas bini bah ngocak yuk kita syukuri yuk derma tedung baba wala ni baba si asal tak yampar rubah yampar alhamdulillah bah tedung baba kalakun bah minta kerek lah masuk angin ngene ngaresan boleh bah mulai keramik ding Allah bah keramik pas laki bah ngocak mayu pun tedung baba boleh sebini bah ngocak sudah siapkah kau masuk angin lagi Allah lah bunga ni gak bunga tak lemambu keng seniser kenapa nak korsen tak lemambu saya bakal keluar bakal dalam di budin tong potong beri si asal lepas sepak pada Rabu ngolek nak bakal keluar pun pada orang yang negur ke compok gula sini kan dalam panjenengan ini mesti salah bojan masjid ni kau tu di bawah pontuk kau tu ikanto pontuk bini ikanto senikan ning senikan pontuk laki ni kau tu bedi kanto pontuk ni bedi kanto kento posisin kau tu senikah
Ini kebiasaan compok ni kutu sinikan, ni kecowok di kesemak keluban masjid, orang cangkonang asal nikah sinikan. Gula wasi nikah gia, gula tandi pesel. Tak mon budun jen na bu. Hah? Andi tanah, seret langsung seket pak. Roma dinna, ini halaman dinna, kolam renang dinna. Kolam renang abrem. Hah? Bah tiga dingi dinna. Mun ngapa aja renggon len jangan aja guru. Jering deng kadang alhamdulillah magi dapur bah di kamar. Si asal dapur ke ya masak bah di kamar. Apa? Letak milo kamar dari anak-an. Badan ada. Langa lain mon kana po? Kapo. Makanya mun ring sepo ni kan ada jeritan ring sepo ni TV nah. Ada jeritan ring sepo ere ka anak. Ada mun anan jen mulju, anan jen mulja ring sepo nama kita mulja pada ben anan bunga. Jelas gi? Di otang ring tua ka anak taki mun lo. Yang mun anak di otang ka ring tua taning taki. Mangkat gula minta tolong ke sambian bu ibu mun andi pese cek beki ke anan kapi cek manyamai anan kapi tak kira milo anaan pelak manto sengit anan ambian selake bahandi bini anan ambian pengarah abri na pese kambian pas binin bah ngocak duma takabin benembun apa kaman tu papa anda kaya oh kepala kan anak mon melia bini jak mikir ratin meloloh tinggal makita ratin Qur'an bagus Qur'an akhlak bagus iya kenggun karo mahlak melak medem jadi ya yang masya Allah akhlak kamu bagus bah pelak kering tua insya Allah maki odin baroh buk ambian nyari ke poncan lani lu guru nyari ambian kasih ke tukang mangki aseman tiba ngocap nyari ambian tompok maki petong polo pakala bentukan ring sepo bini tuan ring sepo bini kak dito makala duan ring wali yuk makila tak tahu apa ring sepo bini jajak kojakin mun matua ya pada pangocak boh mun matua kenapa ki muslim cek si masuk lagu lembu senyosoi gu lembu sading-ding gu lembu mun matua dulu apa ki muslim apa sih kamu dong dulu sampai nyosoi bener yang kira betul makan itu nih beleban sambian oh mereka masuk kak timbang ni joran ni anda iya dari lebur ni joran oh gigi gue lagi abidato kecak